ala ummati kirihita manortor narohan nami amang permusik nami mengarari runang permusik ta iya jadi amang permusik nami isok kami jong nuang sudi ruas ni HKBP duluk horep ima dinalaw mamuhay tortor mahami nuang amang dilas ni rohanami di partikyanon ala ni amang adorang so kudu tihami badamang ma godang mula-mulai laos perumuramang ma tu godang sobay. Panggabiat di saluk ruas ni Huriana nang mga liat mahami amang badamang magodang liat-liat eh. Malihat mamang padde nami, mamang petutua mang di las ni rohani Huriana di partikyanon marulupolok matutu ruas ni Huriana ala niya mang permusik nami asaro akan marholong ni roha di hami lau mangulupi hami song ni matong hami sama hami asa marsiulo wak kami amang dinalau mangurupi pestata di partikyanon bedamang majo godang ulup-ulupi. Ate na rin,
Ita, para. Jalo. Seru, jalo. Pasar malam berubah dong, di pasar malam berubah dong, di pasar malam berubah dong. Bunga sing bertabe, kau mampu terdaginya sudah, ketika be kau jauh gale, doge asomoni domane, bunga sing bertabe. Siruku mamar,
Mang Ebas. Anak opa Ebas ta. Iya, melihat mamang pada nami. Wah, ngai berai basta de, Mang Ebas dobe. Ale dorok sama rebas inna jolo tapasaha matu PT Trans Batam Ulus. Itu orang buru manurung. Las rohani huriau namang songoni do horas bata odo behami marpesta. Odo be berjolo mau tuk sipata dong na silap marbabahe no mak. Iya amang. Amang. Tong nodok nakaning songoni do haro amang ala baru marpesta do behami. Odo be berjolo. Di sipata adong na berjolo adong na berpudi. Jadi nilas ni rohani huriau namang. Yang mungkin alani udangan ni beremdo Pak Kenji Tabba ulau nolai di halaputi amang rotuson. Jala ala ulun ni beremdo memang ala uluan ni huria burum do berem di son. Nah pasti dah kacik rohan bisi. Maklumi hodo amang tangi. Jadi molotung ope huria ulau pasahatum maduk mau lihat itu amang. Isudi tupak nang kehadiran nyamang di tonga-tonga ni huria dulu horepon las marohani amang. Matcailas rohaku naking alatuk takas di doko nawang urukku uluan ni huria di son berhite-hite berekku cita na amang. Jadi di situng matcai takas do yordol honamang asa dengan diuluhon burum do beremon huriaon tambang erbang jalalos merhite-hitei diurupiho ditupaki huamang. Alanilas ni rohani huriaong naik pasahaton nami ma ulus di son. Huamang dalam nami maun lau menangyak ko namang asa tiur-tiur di sude ulaon di perdalan ni ulu di pasu-pasu di bata di sadok panggulumiton ni ulu mamanda tas maroham majaloon oleh atema. Benawang mo musik nai. Dia di sekitar di Nongsaon belum marulau kagak mimpi pasti diundang buhan. Alai hudok tubur nami tak polos buah karyawan. Enak. Jadi ala nong dapotan ulus dah utabay mah 7 juta naik. Mulai. Tapi memang mau lihat mah itu dia. Jadi di permusik nami nggak dia amang sejete di bajo pita-pita jo tu permusik teh sesong na baga musikon Mang Ebas jo ita. Marulupolup do tutuhami noeng di son. Gak bisa lah horas. Ruas ni huria dulok horepon. Jadi nian nong ngamanotor hami nakinalay asa song natung lam wa marokono nate. Tabo mak nengon. Jadi neng mangel do bina aka inata sori padaon song ni aka ama noeng di son. Alani amang beda mang majogodang na ribur-riburi. Hidup, dapat lebih. Kasih Melayu dengan Dr. Madam
lebih kencang. Gadis Melayu dengan motor bangga, si baru coba dengan goyang deri. Ari sesinya sayang, aduk kendinya sayang, dua dan dua bergoyang-goyang. Rohita, udah. Dapat kisah aku bermusik. Pandang pertama dia nona langsung suka, nona samping sejulah di sulang tukara. Sebab aku disuruh dengan sepele, datang dalam video dan lain. Nona stage setelah cuek aduhai. Kalau nona suka yang pulang buka, yang setelah cuek tapi malu di nona. Tapi saja yang pura-pura, abang serima selalu nona bicara. Aduh ini membuat abang yang rayu. Aduh ini membuat abang yang rayu. Nadia, aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah stage bukan berarti tak malu. Dua abang dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Aduh ini membuat abang yang rayu. Aduh ini membuat abang yang rayu. Hidau sampai satu bermusik. Salah rom. Hidau. Oh ya. Hidau, asa song na tagas jo. Nomor 12 bisa mingkot. Asa song na lok yang cinta. Kapayaman jo. Oh no. Hidau. Ay ngaloya, nagotong royongi, nasa hulanon. Hidau. Oh. Asa song na topus jo. Namar gotong royongi. Hidau. Di Batagas, di Batagas. Hidau. Iya. Olah. Sebelum aku tahu Woi, ahadi. apa artinya cinta, Oh, cinta. ku dibawanya bersama. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Aku rindu katakan padanya, aku rindu. Oh, jadikanlah katakan
panortorota. Amang permusik nami. Naing ujungan nami mga panortoron nami amang. Ngatong marolo-polo pami tutu di partikyanon. Ang giya mamarhiti ulo-polo nung pinasa niya ka ama namin na marholong ni Roha. Turuas ni Huriana di partikyanon. Pamartaba matutu paso-paso pasaton niya mata nomor 2 di bata tuak ka arin na mangyuton. Jadi amang inang tauru ujungi ma panortorota amang padde nami. Gabi. Asa ujungi kami panortoron nami on. Duduk na dua-dua tinahon na maltiyo. Ano na itu panutangatan. Pedamang magodang sitiyo tuwi, pero muramang ma tuha sa hatan eh.